Migracije, siromaštvo, uskraćivanje normalnih uslova za rad postali su obilježje njihovog svijeta, našeg svijeta. Idemo u budućnost u kojoj nije važno da mladi ljudi imaju završene fakultete. Nije važno biti pametan i obrazovan. Druge stvari koje su manje važne postaju prioriteti. Rad i trud se sve manje cijene kao i dobar prosjek na fakultetu. Sa druge strane imamo veliki broj mladih ljudi koji ne mogu da se školuju zbog finansijskih problema. Oni koji su mogućnosti to da promijene po tom pitanju ne rade ništa. Budućnost u kojoj mladi ljudi zaboravljaju svoju istoriju, pismo i tradiciju. Prisjetimo se misli velikoga Vuka Stefanovića Karadžića. Ako nestane jezika i pisma, nestaće i nas samih. Idemo u budućnost u kojoj mladim ljudima sve više svađaju tuđi neuspjeh od sopstvenog uspjeha. Budućnost u kojoj se mladi ljudi priklanjaju većini te nemaju hrabrosti da se bore za svoja prava i svoje mišljenje. Socijalistička partija ne želi takvu budućnost za mlade ljude. Ona se bori za ljubav, jednakost i solidarnost. Bori se za izgradnju ustanova za brigu o djeci, kao i za besplatan smještaj u njima. Bori se za izgradnju većeg broja zabavišta i vrtića. Socijalistička partija se bori za djecu sa posebnim potrebama. Naš opštinski odbor, zajedno s našom predsjednicom Miloslavom Vasiljević, vodi računa o takvoj djeci, jer i oni zaslužuju da budu srećni. Naša partija se bori za slobodu mladih u izražavanju vlastite stvaralačke prirode, kao i za izgradnju omladinskih klubova i centara. Daje šansu mladim ljudima u politici, a dokaz za to je činjenica da je svaki izbore sve više mladih ljudi na listama Socijalističke partije širom Republike Srpske. Zato vas pozivam da nam date šansu i podršku na predstojećim lokalnim izborima. Ova partija me uči da budem solidarna, zato, iako sam student, ako mi se ukazala čast da budem odgovornim u Skupštini opštine Rogatica, dio odgovorničke plate bi uvijek odvojila za nekoga ako mi je to zaista potrebno. Borila bi se još više za naše pismo, našu ćirilicu i ne bi podržala nijednu odluku, niti jedan prijedlog koji ide u štetu našega grada, kao ni moje kolege. Ova partija želi da Rogatica živi i radi. Kako bi rekao patrijarh Pavle, čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi sami